Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusiafo ora kebot e communicate de ma NPP amayoku na ode ensem bi atodwa a o kire se eye cheda Kwame Bediako a ono nso eye independent candidate a obegina se Ghana for yento ne so abana ombedi yenso no ensem a okeka no se bi wadwene nhyeda nya adwuma sa na obi oni o man pani dada Mahama enam nso de obesidan aka ensem a nyansa wom enye me na meka kebot e na ode ne nsem etudwa na yenti ensem a kebot e de tudwa na yensa so bra any swadi hu ennasenka all the capital cities ni na ebetime nya tre akwan enti so mu na nya tre akwan ne sa bia is be me je so na so aye me da se Mary Kesa in Kenya, all the cities need 9 railways here. And Kenya come credit company, come out for drink and for body bako, cocoa bako, ni 5 city. Well, me and you. I come to be easy, be in tintia. If you are to the chimay, what to come, I bet you must take you about 24 hours and 17 hours. But train between the 4 hours, you work with blue. Train between the 5 hours, you work with blue. Aquasamba. Tigadi egedi be rane sa system no nene papa yi guso a wo ya yentimi mmie ya ye bomba ye se no papa to aso wo de wo be twepo wo ko je besia abe twepo akotla akotu kumase na ye nya nkwasiafo bi nso sa renti na yenye kasa se ade ne nye yen ka se dunye possible bibie ne asase we so aka se wo be ya yentimi possible ebetima e possible by seeking new Frasta house wo into bar is oko na kwaje besia sikem pimpim okwaje besia no sa de we aka so baye no okwaje besia se China for na mo so baye a wo mo de be credit we say omo baye no omo de atetika enti oba ba twipo na kwato aye habo na wi na sa kodi wo mo nsem kwa mbe de akowe kwaje jimi aduru be hot company na wo ko fo ba no esa se woni sikenti bisia obaka te oke mbeye obeye dindia beto so no obeye ne haboni na no asama wonfie bi ebe adonum adosia aduasa se ode titika otika ni bia asa no wa dia ma na yekoya na ye bai ayiya enoma sa sika no sa sika no ko yebetimi dia ye o system no ma enoma timi speed up hwe se tre akwan ko ba bia regions ni na ne no tumi get na business esa se run here sika yebenya wo sa transport system no ebetimi asa se de wo sika die minimum se be wo sika se obi a Ghana ubetimi akọ nyankopon no to jimi edrabre tikoto jimi edro na fa besa yare ade a o man ni every one because I check one kasa o matwe puidie enche bia ibe hu ase obeka kire yen se woni nyankopon kasa enti o ma ojimi edro nti ye to ma wa o ba besa yare enche wa ka kire sai kwa se mi so tire enti na mi di kan promise o se sa o ha ne wo ho enti no kuma ye ojide na do force no ho se be ya ye transport system begina ye railway system begina and so still even all the regions grand yentimi nya train appointment and for all the regions grand as me no can say 21st century say ye work as we are say to say o man Ghana say enye na do anka standard even railway lines no the high standard require ye wabutira no kebi ni eni Ghana ki hu bida train ya wodi obefa wodi koi na ma na hu Ghana da abutira pa ne ba ye hu bi enye na do amamu a kasa no ma we na kwa ye hu bida ye present at least enye kwa capital the whole big cities in the regions in there
carrying ways ntimi running all the regions because say yetimi rain train akwan trains ni all the regions ebema kwantufo ho hawo omo munuane enkenkran eni kumase no ne ade aduane boarding kan ni be cheaper because you go for do ni ade a okotachi man no ne ade a omo do okọ regions na omo no buy ni timi kemuram kwa because of transport system sembe triple uba triple am Bediako so ampa nana ene abusuafo mo asuma ensem we na orake boats aka ede akre cheda e wa bra ose obeye president a ode epo ebe free se akra o se ne Cape Coast o se hiu ede akokumase na abra cheda ede ensem we ebetu dwa no you see Ghana fu bi agedi almo etre say it is possible into no yen support no na de bia me ka say Ghana e be chance na ayeye a e bia wonte ase yes Ghana be chance na ayeye omanya eniema bebre enkoso a ye pese eniema ne koso nti ye bompanifo achi no ye hwe de obede ababetum. You see, we have this kind of mindset e wo mayimu se Ghana be ya de bia me kan se nyem panifo ne nko a o esese ye change your mindset anya se o my way enye anya sa pani bia sori bia o pani bia sori ya na o kan sem bia kire yen se ne be ya e beto aba e de amano because omo tena echi na se omo observe Ghana youth a omo nim se Ghana youth no yen hyeda endwen ko deep asem no yete ya na ya afa nti de bia ombe koso adada yen senya se cheda e de ensem we betu dwa e na ye bisa the questions baby ogina e kan no obi call them ho e koka say abrante nsem akaka na yensem hu ma me bisa question a ana sempo asem de beto abonte no ye start ask questions a nka I don't think say cheda no obeti me kwa e pushi sa agenda no more but odi betu dwa edwa ya jedi also the epo ebe free ehe across a Cape Coast akọ Kumasi. First of all no it is an insult to Asantefo. Yes, possible but Asantefo mo kan so mo pepo woni me niam wa Ghana ha no me hia yan Ghana fo ya right ye ni right as citizen though constitution no ashembra afa yan right but we don't have that right. Obedience hu kire we di kire free ekọ Ghana hu niska wasem ye mobo hu niska ukọ hospital wasem ye mobo hu niska uba ope school bi kura chese utua bribe hu nisika uwie school a ope military akọ ope police chese utua bribe we tue sika no kura no wan fa adwuma ne maw nurses eku ayare for free ukọ mo no kasa anyhow we don't hold anyone accountable in this country, you know. Way and a Ghana for your person, ye or penny be over Genia for ya when ye hear mo. What the poor elko Kumasi in the order. Now, ye bisa, have we asked, do we know the money involved? Dubai focus on more air train, almost see now quite $12 billion was here. Na Ghana na sa 12 billion na je se omo beton yan imu ni panyina aton Ghana aton yan eno kran so na cheda no se ye to ma ne kra sa 4 years ni bo sha ade a hye yan wo ka sa wo de 4 years ni kra etwepo no efisa across a Cape Coast wherever they akokumasi a ye ma 50 years kra untimi nye se wo ka sa wo yi education sector film agriculture sector wo hwe sa sector ne kwa ne mo wo de wo president na obedi no wo se pon kwa na wo ba betwe a epono kra no ye ma 15 years kwa ntimi mfanye na ha cheda so wo ska you have money inti adenti na sisi ye no twepo no because wo se ye Ghana ska na wo de ba be ye wo ska na de ba be adenti na sisi wo twepo ne fa Kumasi se na be ya Kumasi for container bombe yi no straight wo ya automatically wo de ha bo be ko ho na wo afiska no e simple
na wa fiska no one na private sector because Ghana ha no kra nya investors bebre no mo ababa ye invest wo Ghana ha na Ghana so bebre na youth na nya adwuma ye ho atoye nti if you have money you can do it obi a oba be president a wo ko UK ekofa baba ebe yiwuti a babes e wo kromi ha utumi tisika koto jata e to play mu eba e wa abra mofra e ko school wo nduase e mofra insuta e form e wo school dem. What are you talking about? Cheddar, what are you talking about? You think a Ghana youth in Yajumi and Brent. And I know people, I know and Crawford Uchema, you're paying people, you're paying this name of Cheddar. I don't care if you don't like NDC, I don't care if you do not like NPP. It's your own choice. In fact, you're here, your friend is saying, second, third person, our Ghana, and he said, Cheddar, Eba. Na nense mo kan nke ACP tanka no problem na you see apoya odi abemi bra e pona ade abemi de bra Cheddar just study na Ghana funds ye bisa question e pono kra no obesi den atwepo no how is he going to do it e wo me say obefa enkrofo no mo ababaye but in sase e befa so akọ have you asked hey sisi na the kuwas for maka so pepo ala oh radio mind bank kra de panifu kra omo ehunye ndi omo de yejimi say